le tawa ole ata toi foi mai ya se ia ta toi a wili lia mati matina inisio vaenga o se vaenga o le fai unga mona o Samuelu la vaia ya le sa ma fa so atuai o le unga le o te tala mai mo le media ya se I sauro ia wana ma wala kopi mai sila tu ia wow o le o fa ilo mai le fa singonga me ele fa maungia mai il modi anga sam skasio o wanga ka wo fole le sau I ele fa maungia o le ka fa se ingo o evidence ia po mon mapa ia e mari foi le foi sau I ele fa maungia mele o ka fa se inga sam ia ele leo e ke le ia o ka pole o ke le ia o ka pupa ki rongi me ele o ya fange ele o guilty ai e sam ele o guilty foi I la fange ele ka fa se ngol fam singonga il foi o se fa inga me kong mar ka pupulenga mangisi e fa se ele fam singonga ko ki ala le se me a sa mo foi ai wa vatulunga se tasina vaenga mo sila mai mo mar fa funga mo wasio tato tunuli atawa judges not proven or not guilty ole tulanga la vaia mo na o se male wa vatu temile nei ele o afia fua I fai unga mo nisi o to tele ai te lo to tele tato le fia tuli matanga po o atonu vaenga ia afia ai pe ono afia ile tulanga hit and run wipe power na vaenga le so far mai le to sila mai following considerations of the evidence the court found that the prosecutions had not discharged the burden of proof in relation to the majority of the judges. In particular, the court was not satisfied beyond reasonable doubt that Samuelu Leau Muamualua fabricated evidence. Las fasa monga fabricated evidence. Or fa por kam foi fase ya mau ya mislead police. Kai seinga ya leo. Elang famkalang pong me. Harassed individuals using electronic means. Ole nga ia foi leo o kanga kai ngol social media. Ka faleanga por kam harass nga o fangange wo kam foi ia faleanga kanga kalea ma kule ia kau fosi mai kanga ka inga ia karikongu yang me ia famkalak used insulting language in a criminal sense fanga inga nga foi wo o kulanga o so kulafong attempted to pervert the course of justice or kam foi le fase inga le yes me o kam foi fam singonga fai alor kulafong yeah conspired with others to pervert the course of justice. Mera va kasi ar kamila leo wo These findings were grounded in the court's concerns regarding first inconsistencies across witness account, credibility issues affecting key witnesses, gaps and weaknesses in the evidence record, the inability to safely rely on the prosecution's narrative to the criminal standard required. As a result, all of the above judges were dismissed. Yeah. O ila o le tele yo vaenga ia fa manino mai le unga ele ai ma se fa maungia o se ia o se min kau pulenga ni faufonga wai manga kua o le modianga saoaranga lenga au ku iai le kangia leo e kau wala mai ia longo ia me se fo yo o le ala ipule le skanga kai ui ele o se leo o le tau pulenga o tangata umane ia o fiai masem e fa be mai o
ku wa ia le le puli o ia nga mali wai so ka pulenga o me ia le la wa mai fa mani no nga mai na tu la fo ele ai ma se me o me ngei e fa ma ngia ele ma se me o me ngei kusa ele o lava ngi mau le ta usa o mani no mai i ele o fa mali inga ele o satisfied ele o fa mali inga le kula fongo fa msingo nga mar kula fongo i mau ngei makula nga uma lono wingo le ata manino ele I fafaua e Samuel ele I fafaua uma e lako se mea inga ia kuwa ia ya limongi se hit and run ole si vai ngai la o fai kau langa o le tele se la wi valu pages o ka fa ka o mawanga ngai ai ko roi ku la fai le tato por kala meli alto la foi la na ta o to mai o le tele se ma fai tau nga wili ai no mana o to mai na vai ngai te lo tele ma li fa ia le fesilia tato o tu wa o le fionga ia le pale mia o le sunga ya li o le sunga f pule ai kiria u ma se vangar ko finga ya li se e o to fo ia le tato wala le o mo mai le tato copy ai si tato me ila le vai nga e proven so there is a proven le pisa mai le to tele fa maungia mo le fa maungia nga ia mo Samuel le o fa maungia okay le la vatulunga let's have a look so tu langa la ia le o proven I was in Silei for yai. Kasi point ya. Kasi point ya kilo ngalala. Yale na. Famai. Notwithstanding the dismissal of the criminal allegations, the court reached a different conclusions in relations to defamation. As reflected in the court's final determinations, page Tasi, Samuel Leao was found to have made defamatory statement on multiple occasions, including through social media publications and televised interview. The court determined that ole awili ilinga la masifa ko fala inga fam singonga fa pea momwa the statements were published to a wide audience. Ole kulanga lewa fa mangia ola fongangi ole fai Samuel ongi fam kalanga kau fa defamation kau faleanga fa ngai social media ole la fa marco laki kalia ingal mele sa fai ya ko fam kalanga ya ma sa fai lungo o wall of soka inga fa social media in other words Lona Lua, they refer to identifiable individuals mai lo fa ka fo ikanga inga isi kanga ka ngo pakingo fa be mai e foi mana isi tanga talana afia mai they cause reputational harms e afia I ingo ta ulele o tangata and they were not protected by any applicable legal defense such as truth of privilege. Ele ia se vai nga fo ilele ala le tu la fono e pui ai nei fa matalanga pe se si tu sa le ia se vai nga fa tu la fono e tai fo la wel fa ngo fa makalanga. Accordingly, Samuel Leao was held liable for defamations on specific count, despite the failure of the more serious criminal allegations. O paula yale antawa sila la mai mo atula tunu. Ia te utailo ye tele of ause I ilau read between the lines ma fa ma va ele ai lava masemea. O ka o fia pe fa ale ngai le mori mago Samuelu ile hit and run. Ele foi lo bo igual que mirenga o fa singonga nga sa kala mai balu me e moli e la fa maungia ele se balu ngal kasial mele sa uir ka fala e ko se le ya le case le fa maungia isam or ka fala ngal ngor social media le ila no kula fo la pa lo mal mele foi le moli e kulepa or ka fala ngal ngor social media sila la in summary conclusion
Do we have the conclusions? Yeah, there you go. Now, I'm not going to read the full conclusions, but that's fine. But let's go in summary from the bottom. In summary, Samuelu Le'au was first cleared of all serious criminal charges, but found liable for defamation arising from his public statement. Lela la tu fa yadul mele manai yor kidia inga mengor summary. Hold on there Carl. In summary, Samuelu Le'au was cleared of all serious criminal charges. Ele whamasingonga lea marikeisi lea sa moa or conspiracy or faufonga. Lewa mai le whaiunga a le whamasingo ua mama mai Samuelu ingi amionga fo ilele ua nausia ai le kula fongo ngonga. Criminal judges peitai found liable for defamations arising from his public statements. O le key words la lea lengo ofia mawanga wa su e maya o mawanga lila loi from his public statements. Longo social media. Mana tua mai le ato. E se mai ele whaatala noanga le sa whai lungo tauta iai. Sa iai fo ile kaimi nga whai ai lava whaatala interview o leia what do you call videos. Mana tua mai sa whai ai lava videos sa Samuelu lanto. Lea ngake nei minga mai ai lea kangaka. Nei mai ai lea kangaka. Mana tua mai la. O winga la whamatalang. O nale pia li whai le kilo whamasingonga. Wa kele mau ingoa wa peifo ile le ua afia. However, e kasiane mele kau ke kulia po wa afia ilanga mori mau o hit and run ele se penga afia ele se me fa penga afia man mele le ai ma se me na paula mele fa mau nia maya ele ai ma se mau ngi leo ma le vaenga le prosecutor le ngala prosecutions le ngala to batua le ai mania la do mau a noa e ma fa yonga la ko fa mau ngia inga nga pepelo ma fafau o mai Samuelu le aka akole le se me la nga la ukiri ai Samuelu ele tata lai tu mo o to te fasili mai of course anga waka kala ku o leva fo inga mo mai sa mo ngi news ele tata lai tu so far ole informations na le mo ele te mili nei ele tata langa lenga mana tu mai tato ele ole unga lea o faasolonga ole proceedings ale I meu faasolonga e uma longa found guilty oi ole ale meso so ole sentencing ole taimi e lau waile unga ia ka ku fakarikali po a fe lau tonu waile unga ole mata upulea to sale wo uma alanga ole ua lau wa guilty guilty oi se me e fakali la po a fe me ta ure sentencing so ele o mafaila ele ia foi tatou o tonga ma se tala la tamai a me o tala I tua ia Samuelu a le to ele kala ia le nala se tatou talia po nei po o a fe foi le na ele fala wiro mai le so e fai ele sentencing le kailo ke fala mo ya ke lo mawanga ai ole mari e foi le fa ka ko ki kilo ka pule anga fa pele kula fongole fa kulepa e mama Samuelu oi langa lela vea ilungo meu public le social media to fale anga ilungo social media yo ubigala na lele te fayatu ole when he will be out it determines the sentencing mana tua mai na paula vaenga ia tate vai tuai o le defamations ai man tua la o mena I tau defamations po le tau faleanga o lona maximum penalty o le tolu masinga ile fale pui o Samuelu a koru kausa o fale pui yes le o le mate fasoma ua I vaenga e atangia mai ko so la ingraded makua I kelele ingredient ole
Yes. Ole tūlanga lava ia Samuelu. Ai me se foi tūlou. Sunga ya king fai popo le na afia mua lulu tangata lava le sunga Madele Paulo. Koru ko a toru masina le fa fa buia ile man tua e mangalo mai tua stama ai to sa mala tu ile si ile conspiracy. E tangata valina ia le sa ven pan mia po tu ile pa. Le sa fa mau ni le umi mai ile fa tala i tua. Ai a ole la u fa mau ni na inisio vai ngai na to lo watu fa pe mai. Ole tau fa le anga o Samuel. Lona winga. Ole unga fa pui la sa pela mai lava e tula fono da maximum po ole maua lunga yo o yai. Tolu masina ile fale pui. Ya o Samuel pe na mavai atu. O tolu tau sanga bo siria le tolu pe a. Ya po le lata le tolu. O fale pui lona winga. Already time serve. Ila ma wana na mi se fo la tati tilo tula fono ai ele e pulea ila tau e mai mafai unga. Yeah. A fa bela sa mo e sa o time serve fa taita inga. Ia ora loka fua Samuel all free man le taimile nei. Kusa fa mele fa masingo wa kuso korongo ka masinga kanu fa pui a. A fa bela fa mele fa masingo fo le koru masinga le fa pui. E fa nga fa ko fa masingo. Fa ka usa ki fo ko ese uma. Ko le lufu fa masinga. Ia lena ole tulanga lena ole to mai ia vanga le taulunga le ole ai peno fati o to uma toile so tai o se ma fe fo ia lise ma te fe fo ia si vai ia pe ole tau fa mo tu ia le sunga ya Samuel o ba tele auto live siringia o se update pe o fe auto ia le fa o wina pe apili e ila to ia sa moria matu ia e le ele ia mai fo ise fa matalanga po what's next ai wa ngai usila de so nga kupele nga o ile wa ngai ala lo tu va to po ke feu e mate po fe tono ni usila le ile le po to potonga if we can have those photos le o to usila mai ko pa wa yo tangata maela la kale le la o to sila mai sa mo pape ai Australia le ngi wa ke ba ko le la vonga ngele la yo lo te vai to tameti fa finele le to mai pito ko le ko io le wa vai to ile la fi mai ile la fi le e va ile no fo e te ilo le no fo mai o ai ngo fo kanga le ngo le voa se taimi fa manusina le fina ngano le ainga sapulo tu I fale alili o le voa matua io se taimi ona fa ilo la io le fongatia matua fa sa fo ina to fa nga publicly la fo la avele tusi sa io ile ngato o le official fa no maswafa ya ole ave mari tusi ta ofia I ba vai ka ko o matua wa ye nu o ona le eswafa pongalo ya uno updating ngal vanga le version tene e uno ave mas kusel a makafi e se makafi ave vai tanto vai le mela tu pule tu inga tanga ta fa pe a mai le fa silanga sala o le sila vai ngai fautu ina pa yo ainga e te tau ona u le tau fa sanga na ile sikanga ka ofongo koe ma le wori o mai lo fa tala no ta singa tanga ta wala na ave le tau fa sala longa fa le tu la fono e mai le tu la fono le tau finga e o fo ila kanga ke fa langia e a fie ku la fongo langa me fai mena le la wa tu fa lo I tele langa wa umana so te mai suli ma feo yo la inga sa pulo tu fa le lili tu lo la le ta wa la ye ni se no fa sa o le o mai ona fa lo mai na vela I foi la tu la lo pe ya fo yo na mai le fa si langa fo ile la inga sa sala la fo to eva tu ile tu la lo o le fa ta wa ma le enforcing wa ta to ya na fa sala la lo ai mana ia a to manau la vai le melea le fa pe o le fautuanga na ave ia lano la e tangi sa mai po le ale wala to te o sa o e mai le tau finga mai le ofisa o fanua ma swafa e ko ke mai lo le pepa ka ofi mai inga fa sala lau tele lo la ia so se fa sala lau e o a ile tangata fie fa lupe mal tangata la no fa lupe mai e a fia fo ilano le tu la fono walanga o ia mai nga fa pena
wa le vana ta oto ia le tulafono sanga koe whaalupe sanga koe whaalangi sanga koe whakaua mai ia o le lai ke le lopo fo i nei le la fila fisolo ai to before ale ata let's have a look at that group photo al mafuanga wo mona va tu le ata le ata wo nga paua yo kanga kale ai au kirangi survival Eyo. Ko esel au malanga. O te fatu la utala o falling ava ai o le makua mua. E o hai e tapipi le nei au kilani. E mama e o kuku i le mele. Yes. E o ai le kanga kavalea ku lou lava. O ai le kanga ka fa vasi. E ko e haru pea e fa singa mai fa penge i langa kuku. Malo e sanga lango pea ma ke e pea o la ua whaaka awa vale fufu ngar malo. Ya inga ka le ainga. Nisu le ainga le ainga. Ato le winga le nā la ta whamatalanga ta te whai atua talo whai. E le la wana au leo mai nofo whape nei o ta wha ai atu i hai. Le imangi ka malo roa kasi ar ka malo la le koe kewe akula kuku mai kua ma le sile ale. Ai na nai tina mare stamititi fa fine la ko ale le tu mai auto. Se furvaru ko se la malanga ko lima vese male la fa lau longo vinga ko se furusu kasi ka ngusile ainka ko ai ngai. Talo fai. Ya, na vatu fa pena e o lea. Ya polea ele tu langa tate va ai male alofa ele lo pose kupe o keisa kula e pa de fakanga fa nga me fasal le nga rua o me yesu e ale to ato le lo pose kupe o le keisa sko inga la fa alu ngai kai mi ya nga wa ke le nga keisa la fa ya ole ma fa so male taurunga toi ma fa so male to fari o fa to mala manalela oh la so tai ona to fo ye to no tanga ruenga. Oi, Maro. Eyo. Congratulations. Congratulations. Leo. The man is back. Pari. Yeah. O nei nan to mo wento ko off what ko ngar ko in. Yo. Wat to wel to ning. Malanga back pay la. Wat je vier ko sa nga. No fa ye. Ia tali mai ala o telefoni. So time ya. Ia tali ia o se tala fia le na e tawalunga tu ai. Yeah. Ia fa aftai to tatalo. Eu te lo sa so time fo la so tai ole mo se la so tai mo le tato wa fa tal nonga ele ngata le to fali o fa to malama ia mal fionga pule. Ia wa fo ise mtu pal le tu mo sala io tu la fo io le tapo inga sai ai. Ia la to fo il to mano. Ia I le ngā luenga whaamaoni lava. Le sa tau mawhaini si eti nei ai la loro no langa whaamaoni. E whaftai ala uto e fo I lava I tuto. Congratulations. A vea fo I le nei awa noa. Momoli ele whaamalo mar whaftai I le fionga I le tau si por wharitua a le ataua. Yeah. Walanga e o mea whapenei. E a leunga e tau si. Ai ti ngā ina I le ting. O tangata pito silia na afia I mea whapenei o tangata o e pele na whanau. So mo mori le whamalo ma le whaftetele I le wharitua po o le tausi o le tō whai le li o le tū la vea li o whatau malama. Ai me se fo o le no whaaro. Ma lo le ono sai. Ma lo le tari ti ngā. Ma lo fo I le whaalongolongo ti ngā. Ma lo le give up no fear. Ia wai o mea whapenei e wa fe iska ka me fa penge yo mai lungo io e mention la to yo e wa foi tate mala malama ile to so fa tata yo tamali anga yo oi nei fana ya e pe ona so no ia tu ia o amionga le fufu ia ya ma tu langa fa pena ai mo moril fa malo mal fa tai ele ngata ileo na yo na matua yo na tua a ya o na uso mo na tua fa fine ia o lana faife au ma ongo o nga ka umange e fa iska ka le kalesia makua e wale van ko a o si vo kan ka ye e matua masalo mia o e tu la ngata I me fa penei e o e langa ke fa foi a o le foi o ke ro ku foi a wi ale ka wonga foi ke ro kalela vai
Kalela vai o kailoa e ngai o sikang kai fa ma fare venga o ngai o alu ki ngola talo fa taia fa pitoa ia ila to sa tapo ia fa vai lenga tana o lio ai me se fo le fio ngai le ia pulai ia ai me se fo ia o le sunga la yo sunga la o le mali to na tu sisi la tu mo le va no e fio mai fo ilunga telo ona fa tal noanga ia ai fa tele le on sai mai uma e ainga ma io e sa amo fa tasi le koluse o le fa lu maina ia tau ona matua to fia tau te fia fa tasi ko fo ko malo kai ia ai ole asa uni fo i le tangata lai tai le ofisa au tu e su e pu ma e la fia le tangata ia io awa au te longa e au ia po se bor veia so fo ia wa kong fa sa ka ko kom singa fo ka a fo ili o ka o nga kong so kom singa fo polisi ro vas awa na le me e makwa e fiu le ya ka we unga u ke le ko ka ua ko ki le ko ka ua fo tau te fiu e unga mai e tu u pe se fa sila io